Komisi Benta ban kersiu tia yaki pajba ka dong kathan shalang bakinom ai lat yaki barjala ban wan kamai bat kini yakalat kamai jong kitrai snong ka Hinyo Trap Youth Council HYC West Khasi Hills District haringkat ka Mountain Road Circle bat shalang unit haka sautrik yoyong arajar arpunrio kalapen long yaka jingkan ra yaki barjala ki bawan kamai bat bu dukan ha kate kathan Upresiden ke HYC West Khasi Hills District uba lumlang khars emli ulaong bakumba shispa prapotli ki dukan jonggi barjala hayo shalang kila sya khang khardap hagani gasngi bat gaseng ka khmilan tiru bayakini ki dukan an sashimti no daki trai muluk ki balong ki parado parasnam jongkathan Haga jingkhanra ke HYC kala lapru badan ki dukan de dawai ki balapenya dagi barjala hnrei ki license pat kila kut nadu usnam arajar khatwei Halor kini keseng kala bu jingkeli ya ketanat ka kot ka khia namar kala banwan ra e jingma ka bakrau ya ki pajba ki bapang lada jia bade da ki dawai ki balas niu lani kutpor Shosho lalapru badan ki barjala ki basyem kabu da ka babu dukan haka kerteng jong ki trashnong bat halor kani ka benta keseng kala maham jur ya ki parado parasnam bikin sange no mardor ya kani ka rukom le benami Frank Islam Kabahag ni kasngi kum ka HYC ngiwan hagan ni ka dong hang ni hayo syalang banwan ban kersul thia yagi parado prasnam kabangi kwa ka jing thrang ka jungi kalong bagi parado prasnam ka jungi ki badan hang ni syalang area bagi de ban yeng no lo jom ki kijat namta ka kamai ka jing keli kalong lada ya gayo no sta nyila ban bat hi yo lakam jo khai pateng lada gayo rambrai lada gayo riang do Berkam tam juga distrik headquarter gayo noston ke bangi bat hi dek peradok prasnam ya ke khai pateng badai hang ni ke nongrim nagliang ke HYC ngiwan hang de singi bamta ban khanglut ya borok kidukan jogi barjela ki badan hang ni yau syalang ke bangi kwa ban pin i bagadak ban kusul sia ya ke dong syalang hang ni bangi de ban yang no lo jom ki kijat ban pin krek begitu kidukan ki basong ki dikhar ide ban song no mangi kum ki jai ban reu ki badan hang ni ke dong ka thang ki jemu kani ke dang ke jing job jongi namta kani ke dong ka thang ke jongi bangi lalap ki barjela kani ke sngi kidon palat ya ke sispa kapro teli gidukan ke bangi lakhang hak ni ke sngi kani ke dei ke sngi ban kusul thia bangi kwa nang ni sakhwat nginu ya kani ke kam ngiya chaki CDC bangi kwa pakai CDC kam dei ban renew ya kini ki license ki badan ki trading license ki badan hang ni hayo syalang bangi kwa no bagi parado prasnam ki badan hakane kadong kathan kin syong no kini dukan kadai nam ta kadai ke jing kwa ke jongi bangi kremen skam kani kadai ke thong ke jongi ban nges kham bu blai trai kan rat lengba kani ke jing angnut ke jongi kum ki sipai jong ke jai ban reu ban pun ulong ya kini ke jing angnut ke jongi nges kham ban nakliang jongi ngin sai kren ki bor bade perfect ki trading license ngiu ibun ki ki ba lawan ra ya ke jing price new lawan ra ya ke jing namar ngi bagi labor license kaba bun ki barjela hang ni ki renew khadu de snam arhajar khat lai arhajar khat wei arhajar khandai kataru gini ki barjela ki ong ngidon ki dokumen ki tinggi bagi dan kepta nak leng jongi daga wei galenting thang no ki kita ki dukan bangis kem bagi IGC minta bagan sengap ya ki jing gerpat ki jongi ngin saya kenduk ya ki bangis kem bagi nuan ra yang tagadur kaba kibar jela ki nom yo su ya kalat langsung dukan hang ni handai ki paradok prasnam jongi kin yang no hal jom ki kijat kata kadai ka musim ke jingwan jo ke HYC hang ni ngimwan ban pentut ya no rengin wan ban kesu thia ya ka dong syalang hang ni bangin yang no hal jom ki kijat ban keni ya kamai ki ji no bar jela berkabar ka bangilap hang ni
Ngilap bagi dukan farmasi hang ni. Ngantip nak kalian jumpa office dia cembu. Hakano kedur kayat nanti. Namar ki bar jela ibu dukan hang ni. Giriniu khadu de snem arja khatwei. Betul betul. Lada ikut kislah. Renew khadu asnam arja khatwei ngantip ki dawai. Ki lakut nadu mun. Kata ke de jingkeli. Ya ke office ya ke health department. Next kan ke health department dengan saya kendu di sini. Dari macam kia nanta kani nanta baniada di perdok persnam jeni kemudian inam tidawai isuan kan tidbek kimtip ya katakan jengbom dot dan soal jemi barjela jese kendi gidawai bi kendi ge maria jia hetno madu mantip kane kadai ke bu jengma ya kadang kathan ke jengi di kermen siam lemba kan niru naklian jengi ni sabudin minum ailat ya gini i badon ki barjela ki susong ya ke kerteng jogi jai beru jengi kadang don nak ni kadang kathan ngong yaki kenyo yeng hal yang kikijat hiru nak liang jengi ke SPC ngin kam man ken thok manu balik kumta rai itu ba yeng ru di ba wan lek binimi man ai gi barjela pat ya license ban di ga license hagi barjela ban pendiat ya gi dawai ban pendiat ya building license lani ya license naga labor ya ga license naga health department yong yaki wat nom lek kum ni kan riam ya parod persnam dong ka than ke jumnya ni ngeskem nak liang kidu kin kelat ya keladam Banginam kin thok ya no nginam keren ya no rengi kerpat ya ki bagin le chim no ya tu license dawai nagi barjela ka baki ki phadi bat dawai bat license lagi bangis kem da kata kalinti kan wanra ya khut suba hagini kasni bangi lap ru yo we doktor wong ada doktor lap sabikir wong ada doktor ngekli yang midai doktor wong ngam dai doktor aga sabikir la thok dai doktor kum gini gede wan riam ya kadong kathan ke jemi di perdok persnam jengi nak ni kadang than salang ni dokli le chim dawai man kapor umdei doktor usu ak doktor kini gidei idak kisin kejing hiar mai kejak itu kejing nges kem nak liang jong kiru nak liang jengi salek budung kam ban nak liang labor inspector nak ka health department kiri ban sim kiai ni lada kem sim kiai ni ni lawan mangi sasin tip ayu kan dia nanta kadang than nges kem kita gidei di norim ku banging iwan Iwan hang dia bentus sucia, bengi kermen kam gumber kan dia sengi lalap, kedai ke sengi ke jingjop ke jingi terilang, jongki perdok persnam ke badan hang ni, kermen kam nak liang jongki ruk kini terilang bangi, ke thong ke jingi umdai wan kini ekhuja, jongki try jela ke jingi, jongki perdok persnam ke badan hang ni, mereka thong ke jingi wan kini no, jauh kamai kiji jongki badela dan IT, hagi try jela di perdok persnam ini, kata kedai ke thong ke spesial. Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya